Siz apаңızды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deytiler, apama. Apam deytiler. Canında bolsa butuna çıkılar elim. Apa dep kucaktab jittar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bo'lib borgandan keyin biz yaşadık. Adamlar köp uyda bir şeytan Furuzadan keledi ekan deb uyga kelip yursa men o'ylabman. Apamni kelishini kutib atgan turbayбы deb. Biz yaxshimiz da bilmeymiz. Ko'rsa insonlarning bardigi qo'shni qo'lin tuğanların bardigi bilgan ekan. Bu operasiya bo'lib jetadi, yaşaganga mümkünçülüğü yok deb. Kelip ele skoriy pomosh men ko'tarib uyga olib kirishgan. Bir neçede bile bir ölçülüyse uqpayt tapam şey o janvar otkan mı? Janvar otkan. Anan kokusunu atam. Tur balların geldi görüş. Ele bizi türedi. 9 ay kursanda götürüp yurdu. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşausunu arınadı. Enenin süyüsü bu dünyadaki en taza, tunuk, jana tübölüktü süyü bolacaklardı. Başka süyüler vaqtınca boluşu mümkün da. Biroq enenin balaga bolgan süyüsü bu öte taza, jana tunuk da. Ошондуктан men oylayım, sizden bizge bolgan süyüңүздү biz akтай albadık depçi. Siz atаңızды сағындыңыз, hazır жаныңызда болса. Hazır canınızda bolsa emne dep atar elеңiz. O atake, atacan деген сөзден артык эч биреме жок. Atamды сагындым aba. Atam ötken жылдан менин чоң bir тирегим жоготконун сездим. Atam бар кезде өтө өзгөчө анын дайым дуасы менен бекен башка делем. Бирок өткөн жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжудтарда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. siz atağınızı sağındınız, hazır canınızda bolsa merhaba tarihleğiniz.
Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleşim. Atam canım ata dep söyleşim. Kana ne canım da bolsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçiler. Adatta atam olsam konu ocaktan kelimelerimi yapmış ol. Oşal balam degen sözünü sakınıp gelemiyorum. Sağım. Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al da katı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima tezde telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menен de sүйүнүп turuş gerek. Antkeni apalar bizden көп nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andan o nesi az nerse bolsa da bирок көңүл бөлө турган болсо apalar kadimkidей алар сүйүнөт. Бизди апабызга чыкмай абайт, башка бир туугандар, башка досторубуз эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Энеси бардын ырысы бар.